Nshuti bakunzi ba Real World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, yaba ya politike, ay'ibyamamare, imyidagaduro itandukanye ndetse n'utuntu n'utundi. Gusa muri aka kanya tubafitiye inkuru y'umugabo wo muri Espagne. Umugabo wo muri Espagne we yakamejeje, akomeje gushaka uko yasa n'ikivejuru, kandi uko bigaragara umupango we atangiye kuwugeraho neza. Uburyo ki yikase izuru ndetse n'ururimi bikomeje gutangaza benshi. Ubu ngubu isura afite iri gukanga abantu bitewe n'ukuntu yihinduye, agahita atandukana cyane n'umuntu. Umurebye neza wagira ngo ni ikivejuru. Ni mu gihe hashize iminsi mikeya umugabo witwa Loffredo w'imyaka 32 akomeje guca ibintu hirya no hino ku isi kubera ukuntu yiciye umunwa n'amazuru kugira ngo akunde ase n'ikivejuru cyitwa Black Alien cyangwa se ikivejuru cy'umukara. Arangije ururimi arusaturamo kabiri. Uyu mugabo yanujuje umubiri we wose tatuwaje z'umukara kugira ngo agaragare neza nk'iki kivejuru cy'umukara. Uyu mugabo w'umufaransa yashyize kuri Instagram amafoto ye ndetse anagaragaza urugendo rwe mu kwihindura nk'iki kivejuru, aho byabaye ngombwa ko yemera kwikuraho bimwe mu bice bye by'umubiri. Bwana Loffredo yaherukaga gushyira hanze ifoto mu ntangiriro z'uku kwezi yagaragaye nta munwa wo hejuru afite, aho yemeje ko gufata iki cyemezo bigoye ndetse no kukivugaho ubu ngubu kimugoye. Uyu mugabo yanerekeje muri Espagne mu rwego rwo kwibagisha bagakuraho umunwa we. Yasuye umujyi wa Barcelona ahura n'umuganga ugabanya umubiri witwa Oscar Marquez, cyane ko mu Bufaransa ibyo guca abantu ibice by'umubiri bitemewe. Uyu mugabo wanitoje mu isura yashimiye byimazeyo uriya muganga wamukase, avuga ko yamuhinduriye ubuzima. Amatwi ye yombi yarayaciye arayata mu rwego rwo kugira ngo ase neza n'ikivejuru, ndetse aniyemeza gucamo kabiri ururimi rwe. Uyu mugabo yafashe icyemezo cy'ubusazi cyo guhindura imboni z'amaso ye umukara hakoreshejwe irange, ndetse ibi bikaba ari ibintu byashoboraga kuba byamutera ubumuga bwo kutabona. Uyu mugabo yavuze ko atewe ishema no kwihindura mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Midi Libre, aho yagize ati, nkiri muto nari mfite inzozi zo kuzahindura umubiri wanjye ndetse nkagira n'ibindi bice byo ku mubiri nkuraho. Nagize agahinda ubwo nari umusekirite, nahise mbona ko ntari kubaho ubuzima nifuza. Nahise mfata umwanzuro wo guhagarika byose nerekeza muri Australia. Nkunda kumva ko meze nk'ikintu gikanganye. Loffredo umurebye neza isura ye yose yamaze guhinduka ku buryo umurebye utanemeza yuko ari umuntu. Isura ye yabaye umukara ndetse mu gahanga ke yagiye ateramo imisumari, kugeza ubu afitemo utuntu tw'utwuma dutatu, kandi ngo intego ye nuko isura ye yose azayuzuza imisumari. Kuri ubu ngubu ibyo akaba yarabigezeho, mu gahanga akaba yarateyemo umusumari ndetse n'utundi twuma munsi gatoya y'agahanga. Nyuma yo kwikatisha izuru, kwikata ururimi ndetse no kugira ibindi bice ahindura ku mubiri we, Loffredo yavuze ko ubu bisigaye bimugora kuvuga neza nyuma yo kwibagisha ururimi ndetse n'umunwa we wo hejuru. Loffredo kandi yavuze ko uretse ibi yakoze, anateganya gukuraho uruhu rwe akarusimbuza ibyuma, ndetse agahindura n'amaguru, amaboko, intoki ndetse n'igice cy'inyuma ku mutwe we. Nshuti bakunzi ba Real World News 250, nahangaha dusoreje iyi nkuru ya Loffredo. Udasiba kuvuga ko nubwo afite isura isa nk'ikanganye bitamubuza gukurura abo badahuje ibitsina, ubwo abo ni abagore ndetse n'abakobwa. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu murebye ijambo riri munsi gato y'iyi nkuru riri mu ibara ritukura. Ukandeho, numara gukandaho uraba ukoze subscribe, kandi wibuke gukanda no kunzogera irahitiza iruhande rw'iryo jambo kugira ngo n'andi makuru yose tuzajya tubagezaho mujye muhita mubimenyeshwa ako kanya.